awulolo umfana kaVakashile eNgcobo awusuka baphemi waphinde wabumfu waguduza sitimela samalahle wabuya umtshalo ngenamoto madoda neMaskandi podcast awusuka bafowethu siphethe unqa phambili la madoda eNingizimu Afrika weMaskandi talk show lapha ngani zakwethu ebingelela kumfo waguduza namhlanje ngiphethe inkuzimalanga madoda ngiphethe uLolo umfana kaVakashile awusuka madoda inkuzimalanga hey mzala ngiyaphahluka manje ukuthi umzala ngamane bezwe njani mfowethu siyaphila mfoka auntie hayi ngijabula kakhulu siyabonga futhi ke nokuba khona nothola ithuba ngaphambi ukuthi ngikudedele nje mfowethu ubingelela abantu ngijabulela lento yokuthi sizohlangana la singahlangene emndenini la sicosha khona amaqatha sihlangene ngokuhlukile kwaseihlotsheni esinazo sithetha ngokwelizwe ke namhlanje awusuka madoda mfowethu angikudedele ubingelele nje abantu uzazise ubani uLolo umfana kaVakashile manibulele kakhulu mfoka mtshali ngibulele magalela ithuba endilifumanayo kwi-podcast hey ekugqibeleni ntate ndafika hey indindlela akunini umuntu yini lona ke obulisayo ngokuzalwa nguhlanga lwandile uLoyiso ngwakwaCheese eNgcobo eqonya kwilali yaseSgubudwini phansi konkosi uNoncedo kumfana wakwaCheese ke lona umculo kaMaskandi andizuyitsho ke lento eqhela utsho ngabanye amaSkhandi abanye bayandazi abanye abandazi akekho umuntu ongandazi kahle futhi namhlanje nje yabona ke njengoba silapha namhlanje hayi kuyonakala sifikelele naseMelika namhlanje nongakwazi uzobe kwazile namhlanje okwaziyo sogcizelela njalo nje ayi mfowethu mana njengoba nje uShezi le oShezi basenkandla wabalekiswa yini ngoba phela oSkananda baphuma enkandla ngeke sazi mfoka mtshali ngeke sazi kodwa ke sibulela nje ntoba ke siye saba nalo lithuba uyabona ngoba izizathu zokubaleka izizathu zokusuka apho uhlala khona uyomaphume khona zininzi ngokwahlukahlukana kwazo uyabona sibulela nje ithuba ke nabantu ke baseNgcobo ngendlela ke abamkele ngayo abantu abafike bengengomsinsi yokuzimilela ngokwaseNgcobo uyabona nanokuthi iqiniso ukuthi akukona konke okukubaleka khona into ekuthiwa kwenabi sigceke uthi nje ngifuna ukuvula ibranch manje ke sibe noShezo le eNgcobo baleke kakhulu wethu ngifuna ukuthola ke la ukuthi uLolo ufika kanjani la emculweni nanokuthi yini le because mangilalela umculo wakho uzwakala amasusho wena ukuthi ubuya eEastern Cape kodwa indlela uMaskandi wakho ngakhona wehluke kakhulu unesizulu nje ngalendlela uyabona mfoka mtshali ndicinga ba lento inento nokwenza uba ufunzwe intoni na uyabona nawe xa ngabe ungumntana okhula ufunza lonto uyifunzwayo uyobambelela kude kuyotshona uyabona so nami ndiye ndaba nento engaphakathi ngokomculo uyaqaphela yavuka ke ngendlela evuke ngayo ukuze ndibe namhlanje ndiyacula kodwa abaculi esikhule ngabo thina ininzi labo ngaba kwaZulu uyabona otata umfazi omnyama ibhovari kadikadika no tata uphuze chemist no tata uwashela emhlophe otata umncedisi umfo kaValela uyabona so esa style sithe ukwehluka kwinto impuma koloni eyaziwa ngayo which is umculo wemfene uyaqaphela ndicinga ngo nami ke into isithunywe sikum ngaphakathi siye saphuma salandela lento endiye ndafunzwa ngayo okhule uyilalela hayi ngiyakuzwa mntwana yabona nje labo babalayo awumadoda oncedisa umfo kaValela njalo athi akuyona indoda lento idlala ngami wey mama mfowethu kunengoma yakho enzima kakhulu la uzongixolela nje uzongixolela umbukeli esekhaya lensizwa ngoba ngiyazi izoxoveka le interview izoxoveka mfowethu kunengoma oyidlale nolokhunjana nomrozo umfo kaFakude enzima kakhulu angazi noma iyangonyaka ophelile noma yakulwanyaka na kodwa nje ingoma oyidlale nomroza epowerful kakhulu leyanto ukuthatheni ukuthi uze ubone kahle kanje ukuthi umrozo uzofika ngene kahle kanje uyabona hlabangane lento yomculo xa ngabe mhlambi kukhona okuphiwe okuyimfihlo uyabona kuba khona lento yovuka kwendlebe yesithathu
andithi indlebe ezimbili so kuba lento ayihambi yodwa inento enespirit phakathi uyane uyimamela ingoma yakho ngexesha usayikhanda uyabona kangiba mina ndadine list kula ngoma uyaqonda ndadine list la kodwa noba ke ngenxa yexesha ngeke ngibabale bonke abacule ndandinawo futhi ungababala ngoba bafeyila into esithetha ngayo ngoku sithetha ngondabile uyabona yafika lento uba yabona le ngoma nje ihamba kwesi style ithi ndilanda umroza uyabona kukhona lento endiyivayo engathi umroza ngeza nayo ngokulekelelwa ke nguproducer wami umcebiseni ufoka makhaye obuya kwamaphumulo ematimatolo uyabona njengobhoti ke okhona onguidayo kuyinto ezifana nale yabo so safikelele kubeni bayi le ngoma umroza ngangena kakuhle ke apha kule ngoma wayesefika ngene wayinemba mfowethu futhi nawe awumjijanga ngoba ukhona umuntu okuza ukuthi ulande ubani ku right kodwa ke le ngoma mfaka kuyona hayi man uzamnyuka umculisa isonto kube kuyindlavini lena wafika wamfaka endaweni futhi okumnandi umfoka afaka ukuthi uyomangala hlabangana ngoba ngexesha sise studio umfoka afaka ukuthi ube nayo into ethi ndingangena ngalendlela kaLolo na uyaqonda kwathi ukuthi ke ngendlela esisebenza ngayo siliqela likaLolo uproducer ke nabanye abafowethu esebenzisana nabo isiko lalapha ekhaya lithi uba siyacela mtshali sipike engomeni sicela ungafiki ube nguLolo wakwaChase sicela nje uhlale ngiyumtshali uyabona ngoba sifuna umtshali ayi no ayi no uyichaze kahle kakhulu ichaze asiphumeke la kumrozo umfoka afakode siyabonga kwesinqamo sodidla safike sawenza umsebenzi mfethu kungabi namona so la endimeni unesikhathi esingakanani ukhona emculweni ngene apha uqala kwami ukuhlakulela ialbum yami yokuqala ibe ngu2015 silungiselela ke elocwecwe elo eliye laphuma ngonyaka olandelayo ongu2016 ngoNovember 2016 November icwecwe lami lokuqala elalisidinga ngabazali bami ndisebenza kwistudio esethembisa phansi kwesandla sika Samtha kusesibiza ngese-Magic Studios aside kakhulu leso sikhathi mntwana kunendlela osewukhule ngayo khona ke enye into engeke ngiyiqaphelela kuwena njengoba sila nje eGoli ngijwayele ukukubona la endaweni kuma launch wobani ubani uyalauncha ukhona leyanto yokuba khona because into zama launch isikhathi esiningi imcimbi esuka ingakhokhi ukuthelela omunye umuntu mhlawumbe ongathi akayihambi imicimbi yama launch ungathini ngoba siyazi ukuthi ayikhokhi kodwa usoloku ukhona and enye izinto ezikhuphule uLolo zambeka kule ndawo akuyo uyabona hlabangane kubalekile uphuma lento esiyenzayo ayikho into ebhlungu njengoba abantu abaninzi bave ingoma umzekelo kuKhozi FM bave ingoma kumhlobo wenene bave ingoma kwivukani community radio station bengabantu bakaMaskandi abahlala besestratweni okanye bahlala ezindaweni apho kuhlangane khona ngabantu bakaMaskandi ayikho into ebhlungu njengoba abantu baphelele ekuveni kwi-radio kuphela uyaqonda ngoku sithetha ngoba ngoku lento ke ngoku sesihlanganisa nesizulu saphesheya abasibiza ngoba kuthiwa yimarketing uyabona uthatha lento ngoku uyisa ebantwini uba kuthi hayibo nansi ingoma idumile asimazi abantu abaninzi abamazi ngexesha kungena ingoma kaLolo ethi bayikhomba leni inkandla eyaseNgcobo yagadla bathi hayibo kanti nguye lo uyabona lanto leya nawe ngokubuilda iprofile iyakunceda ekubeni ba uphume uye ebantwini ungazivalele endlini ekubeni ingoma iyalwa ingoma inamandla ingoma kodwa umnikazi akancedisi uyaqonda so indlela yokuyincedisa kupush lento uyazi mfethu uzubone ukuthi lo push uyasebenza kunabantu abacule nje into engatheni kangako kodwa ngenxa ukuthi bana lo mkhulu kakhulu push kubona uphusha leso sidadada leso kodwa manje ngenxa yokuthi umuntu uyazi ukuthi ingoma yomuntu okumbuka emedlala ayifani ngempela nengoma ogcina ngokuyizwa ngoba
ikithi ingoma ingelutho kodwa ube nombono ukuthi ngimthanda mayisethi ngenxa ukuthi wambona yenza lento indlela angena ngayo stage uyabona indlela enza ngayo stage nangendlela ibrand yakhe akhombisa ukuyihlonipha ngakhona uyabona zininzi izinto ezidingayo into ba hamba uye ebantwini uyabona Mbukelo sabukile lapho ekhaya sikuMaskandi talk show sicela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe lapho ku channel yethu ukwenzela ukuthi nangokuzama sasiphethe linye iqhawe madoda uyobe ukhona nje ubukile sazi ukuthi uyawathola ngisho ama notifications wakhona ukuthi khona simphethe namhlanje njalo ke ngolezine soke siphethe inkunzi ezifana nabo lolo kaVakashile awu bafowethu ayihleli kamnandi nalensizwa mzala ngifuna ke ukulokhunja la ukuthola ukuthi ngoba uqale ngo2016 kuza manje ku2022 ugcine nini estudio mengabe kukhona ukudla kukhona okusha okwanini mengabe kukhona okuphekwayo ithini into endingakutsho nje hlabangane ukuba abantu mabalindele umsebenzi kaLolo esithethela phezukwawo we EP ethi eyaseNgcobo isenguwo nje ovalile nje masithetha nawe nje umile nje usentabeni yabona futhi womntwana ukungena emlonyeni uyabona lengoma nje ukuthi samile nje kanje mina ngiyithande leyanto yokuthi ingoma mawuyizwa ukuthi namandla awuyinike nje isikhathi sayo ngoba lento yokuxina ukukhipha kahle kahle ukukhipha ufuna ke utshenwe into oyikhiphile ukuthi itheni kubantu ungayiqina eduze ingasheshelanye izaba inkameyane leyo ngoma njalo futhi mengabe kubonakala ukuthi ayihambanga kahle hayi ungayiqina ngoba uyabona lwamsebenza so njengoba uthi nje usammi lapho hayi ayibagazi impela kodwa ke into engingayithembisa yona uba abantu nje njengoba usizoqala ku2023 kunisa abafana bakulindele izinto ezimayelana neproject entsha kaLolo ezimayelana nokukhula nje kwegama likaLolo kaVakashile kunisa mabakulindele kodwa ke ngoba zonke izinto ziqala apho zigqibele khona yabona njengoba sizogqibelisa namhlanje ngale interview kukhona okuyoza futhi okuyoza bayoqala bakuve apha ekhaya uyabona kusemsamo apha ndizoqhumisa impepha apha mzala kusemsamo mzala kusemsamo yithi amashisa impepha yithi siphethe umkhonto amfowethu ngiyathokoza kakhulu manje lolo njengoba nje unengoma ezivutha kanje eyiphi kodwa ngoba ngiyazi ukuthi uyazi ukuthi umuntu ukathi ekhipha ilokhunjana ezokhipha ialbum khona lento le kuthiwa yini le music video okhishwa onengoma ezithalazo ipromo umuntu mengabe ekhipha ipromo ngiyaye ngizitshena ukuthi usika kulezi acabanga ukuthi yabona mangibathi kheshe ngalezi bazobona into liyabhubha ayi akheshe kodwa masuzwa kualbum ubona hayi man kwakumele ngabe ukheshe ngale nayi inkunzi yengoma so ngifuna ukuchecka ukuthi eyiphi ingoma le otmawuthi ngiyakubantu angifuni ukuphuma ngingayidlala ngale ngoma uyabona mzala kule EP endigqibelise ngayo hlabangane noba ke kuye kwaba khona umntana oye waphuncuka uyabona ngokwesasasa ke layo uyabona ingoma nengoma kodwa uyabona kunengoma kule EP ethi bhatyi la ngoma le isesi style sangakuthi style sesizulu incike kakhulu kwistyle sika kubhaca ngibeke lo hlobo incike kakhulu kubhaca ingoma leyo mzala eningoyiki ngayo le yabona ngingangena ndiyophumela ngayo xa ndiphethe le ngoma ithi bhatyi wangibambise bhatyi uyazazi le ngoma slow uyazazi ingoma kaLolo mfowethu uLolo seyathena ukukhula khulu obhuti Manyathi bamkhulisile obhuti umshazi bamkhulisile namhlanje khawubuke nje ingoma zami zaziwa ngomtshalo ongenamoto umtshalo kaZwelonke manje mana angithi la emculweni abanye abantu baye ukuthi umculo wabo khona lapho sukuncike khona ngokwe-CD yabo omunye uthola ukuthi ucula nje umculo wakho uncike kakhulu othandweni uyabona nje manje ngifuna ukwazi ukuthi lo kaLolo umculo ikahle kahle mhlambe uncike kuphi kakhulu uLolo akancikanga mculini thile no angisho emculweni ngokomculo wakho ukuthi umculo wakho mhlambe ugxila kakhulu mhlambe indaba enze inkolo okanye mhlambe ukukhuluma ngothando
okanye mhlawumbe ukhuluma ngabo umtshali laba yabona asazi ukuthi mhlawumbe umculo wakho uncike kuphi kahle uyabona njengoba kahle ingcambu yomculo umculo ukudlulisa umyalezo ngendlela ezithile uyabona kunabaculi abafethu abanye bancike kwistyle esithile abanye uLolo njengoba xa sendicompose ingoma umzekelo ndifikelwa ingoma ingoma iyafika inganifikela ingoma nangokuba ngijonga umtshali kodwa noko simnyama madoda silwane yabona into njalo ifike ingoma sendiyogcwalisela ke phezukwayo yabona ukuthi kulo baba umnyama bamtshali yabona yintoni abantu abamnyama bathathwa serious kuthetha ngamayelobhoni nasi madoda silwane simnyama apha kodwa sidlise ngogazi yabona so ndiyane ngokundigcwalisele ke kule ngoma ngokwendlela ngokwesigameko esiveleleyo yabona umzekelo ingoma yebhatyi le ngoma yebhatyi lena ithetha ngomuntu oye wabanjiswa ilahle ngumkakhe uyabona wancedwa ngumngani wakhe ababeziselela nje tavern wafaka amabini amathathu hayi umngani wakho yabhodla uyabona zaphuma indaba zizimo ezithile eziyane ziphembelela ukuba ingoma yami mayihambe ngahlobuluni kodwa mina andiyanalo into kuthiwa uspecializer ngengoma zothando uspecializer ngengoma konke okuyakufumana kwialbum kaLolo I know ngiyaneliseka ukuthinta nje lapho mfowethu kuleyo nto leyo ukuthi ikhuluma ngendoda ebanjiswa ibhantshi maningi amadoda abhekene naleso simo leso engicabanga ukuthi mhlambe ingoma yakho mayingayizwa na umuntu uma ukuthi ayesamehlela leso simo mhlambe angalapheka thizeni nayabona ukuthi hayi akuyena yedwa baningi abantu mhlambe abangaphansi kwalezo zimo zokuthi babanjiswa amabhantshi ngoba bathi phela ligcinele ikunela nalo naya ngafaka amabini amathathu kumngani wakho uyomenzela indlela ayovela amaqiniso kodwa kuthiwa ke ehlile namaxabisho xa ngabe ufuna ukwazi bomkhanelwa ngowakho nyani nana ukuthi seyehlile amaxabiso kodiskepe asabizi njengaqala suka madoda kwenziwa ulibofuzo hayi no ngiyabonga ngoba kubalekile mfethu njalo ukuthi eqinisweni lokubamjiswa amabhantshi into ekhona ubuhlungu la bekhona kakhulu kusekuthenini mengabe sesazi usutholile futhi ukuthi hayi omtshali no dash no manyathi bayayazi le bathule nje bayayazi ngoba ngiyaye ngithi ezinye izinto aziyona inkinga kakhulu inkinga ukuthi labantu abaziyo bangibuka kanjani uyabona yakona nobi nobuhlungu nje ngoba yabona silapha nje sikhoyo namhlanje yimiphumela yento esifana nezo kodwa sizazama ukukhuza esosihlavu ba noba kuye kwavela kodwa awuzama uba nendlela njengabantu abakhulela emakhaya ke abantu abafana noLolo nomtshali ke nabanye abafethu isinabo apha andiqondi uba mhlambi kungaba nzima asiqaleke izinto siyazazi amavizandlebe ekudala abakhona bekunendlela yokuhlalwa phansi umzi uhlale phansi kuboniswana bakwenziwa kanjani yabona ngoba kuthelwe umzi ngehlazo uyabona ukufakaza kule oyishoyo mzala khona umuntu wakwangitshena ukuthi sasikhuluma ngendaba yokuphuza ethi yena hayi nakunezalukwazi ziyaphuza kumusa ukudlalwa ngentsha wabuye wangiphendula omunye wathi hayi bekumkhubo khona vele kudala ukuthi umuntu omdala mase kubonakala ukuthi hayi ngeke engathi uselengele emthangaleni kuyayithiwe akakathi inka aqala ukuphuza semdala kunemfihlo azazibhodla uzogcinesha ukuthi hayi umshiso lo phela akuyena uyabo isaleke indaba ke ngoba kubalekile ukuthi yona ivele egcineni so kuyobonakala kuba ubona basela ukuthi benza njani ngiyake into enethi njengoba uthi amabhantshi nje maningi futhi madala avele madala ngempela futhi yayikona indlela yokufihla kodwa ikhona neyokuthi asigcine sitholile phela akasho lokufanele asho akadluliswe lapha ke enkanjeni ngoba mengabe enqune nje ngekazasho uyesaba engathi kungakhawuleza kuvele engakaphathi isikhali sasekhaya engakayiphathi inhlalamsamo ngoba ke kushuthi manje mengabe sekuze kwavela late kanjalo kuyobe sekushuthi kuumonakalo yonke lento akade yenza ujule kakhulu uthi kuyathi hayi ayikhali madonna ayikhali ithinto umuntu okungeyena ndoda ujule kakhulu indaba ukuphi naso ekhaya ngoba ngiyazi siqalwa phela umuntu omdala isikhali sona lesasekhaya hayi
noko ngizwa indlela oyiyona ukuthi unayo lento yesintu noko mina ndingowendlu uginye ipilisi utata omkhulu wami ngumagcina ilokhu njani ithimba lami lizongixolela lana ngiyaye ngithi indaba izala indaba siyadlula nje la kule kodwa ususuke wathinta into engine appetite yayo lento yokuthi kuthiwe ozalwa umkhulu omdala njani ayikho into ethi masilamana samakhehla uLolo umtshalo ngenamoto uSgubudwini sedash ayikho into ethi uLolo uzoyizala inhloko yakwakhe naye umtshalo ngenamoto naye uzoyizala sikiyeke ukuthi wena uyinhloko yalakithi silamana but ngizoyizala yami inhloko ayikho into enjalo ngizama ukucheck ukuthi mengabe wena uzalwa umkhulu omncane but nisalinda owakamkhulu omdala ave kufanele abhekele abakamkhulu omdala kuphela yini lento ihamba kanjena ehlabangana umzi omkhulu uyohlala ukhona uyaqonda noba kungaba khona omkhulu uyohlala engumzi omkhulu uyaqaphela lento ithi ke ngoku xa ngabe kudingeka isikhali somzi ekufanele kunyangwe umzi wonke kusetshenziswa isikhali saphi sasendlunkulu endlunkulu uyaqonda then ke ngoku kukhona ke amasekela kukhona nabalandela amasekela yabona noko lemisebenzi ingathethi kakhulu noko engakwazi uba kuphathwe ngolandela lowo make sithi mhlawumbe ngexesha njengoba silapha eGoli nje silapha eGoli nathi siphathiswe izikhali emakwethu kodwa ngenxa yomsebenzi nokunye singa end up uba ungakwazi uba uyofikelela ngelo langa lomsebenzi then sekuyothatha ukuthi hayi ke olandelayo ngowendlu kaSlow masithathe phaya kwindlu kaSlow uyabona kodwa ke naleyo inendlela eyenziwa ngayo akuvesane nje ukuthi hayi ke hamba ngoba ngenixesha ungafumaza uba uSlow uzele umuntu ongayaziyo noba into yokuthini inzilo ibizwa ngantoni uyaqaphela so kuba ngoku eyinhloko yakwaSlow funeka naye athathwe akuvesane nje ngoba nako olandela indlunkulu inguSlow unyana kaSlow mhlambi naye uzitshela into zabantu abadala ngenixesha hambe kayohlangana ke nabantu engafananga ukuhlangane nabo ngexesha bekufanele ba uyazila ngakusasa uzophatha isikhali uyabona andani manje ndiyakucacisela ayikakhulu futhi ingaphezulu kokucacisa iqhame kakhulu no iko bengithi ngiyakuthola ukuthi uhlele ezwini la esintwini futhi sisahamba ke naye interview yethu kanje angikhumbuza umbukeli lapho ekhaya ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe lapho kwiMaskandi talk show bafowethu isonto nesonto njalo ngolesine njalo ngo7 o'clock sisuke siphethe amaqhawe njalo so ngiyacela ukuthi usubscribe lapho kwenzela ukuthi nangokuzayo uyobubona ukuthi sisuke siphethe bani so asibuyeke la mfakavakashile ngifuna ukuchecka ke la ukuthi njengoba nje emculweni sekugcwele kunekuthanda ukuthi kube nepolitiki ikhona into ethi mawusebenze nobani kushuthi obani laba bangaphesheya banayo into ethi kushuthi uhamba ngale uLolo so niyayimise kanjani umisa kanjani esimeni sikanjalo asithi mhlambe or ngifuna nje ukucheck ukuthi ubani ofisa ukusebenza naye ongakasebenzi naye ikakhulukazi la enkunzini engathi zithe ukuba nkulu ngoba nami sendiyenye inkunzi ezithe kuba nkulu kodwa ke nawo senkunzini hayi kuhle futhi hayi ungasithambisi phela hayi ungasithambisi phela nje nawo inkunzi ngakini kodwa ke kukhona le into ethi inyathi ibuza kwabaphambili sitsho kanjalo kwisixhosa kunobhuti esebe nexesha elide emculweni uyabona ukuphendula lo mbuzo wakho ke Hlabangana uyabona umba wokuba waze wanobani ukuthi ungale kwiqembu elithile yabona into ekufanele siqaphela kakhulu thina abaculi noko abangekaveleli ngaleyo ndlela yabona ngoba lento ibuya ikwakhela intshaba ezingena sidingo
kanti wena ndiye ndava lonto kukhona lencasa umfo kaMtshali aye waba nayo ngokumamela isithi ngoba ndiyabamamela abaculi ngokwamandla wabo nangokwendlela ke nami ndihlanganiseke ngokwesitayile sami hayi ingathi nokubana ngangena esitayileni sami yabona so ndiyane nimamele lonto hayi noba engapha kweliqembu uyaziwa into uba unobani ukuthi njengoba ndivana nophakathi engevani noMtshali ndalanda uMtshali sendiziqhathe uyabona into enjalo so yona nje ifuna nje uqapheleka futhi lilizwi elifanele sidlulise nakubantu abaxhasa umculo kaMaskandi abantu kwababizwa ngabalandeli kodwa ke mina anibabizi ngabalandeli kusafuna ke sihlalele phansi na sibe nexesha laneleyo ba kulandela xa kuyiwapi ndizoyikhomba ngapha banilandele kanti kuyotshona emgodini yabona yilonto ndingalivisisa eligama ingathi ngingafumaneka enye igama ukuthi mina ke ndiyane nibabize ngabaxhasi ngoba egqibeleni abantu abangenhla kunami hayi ixesha elininzi funeka ndiye mahala kuye ndithi hayi mfoka Mtshali ngoba wena uphethe podcast hayi bengicela bhuti unimamelele apha kanti aba bantu abababiza ngabalandeli bona abangeni nokuyingena abakhupha imali bathi nansi 80 rand saphi CD so yilonto nibabiza ngabaxhasi yabo ngoba silapha nje namhlanje kungenxa yabaxhasi eligama labalandeli ndicela njengeNgcobo abuchopho ke ezifana nani ke Mtshali nabanye kubhuti Manyathi nikhe nilijongisise iligama labalandeli kulandela kuyiwapi ngiyayichaze kahle kakhulu i-homework ngaphambi kokuthi ngihlushwa isikhathi la iyasihlupha lento kusebenza ngesikhathi wena singaxoxa nawe kushona ilanga ziningi kakhulu indaba kodwa ke ngizofuna uzame ukugoqa kulembuzo or kulento engizoyisho uzozwa nje nawe ulalele ubonto uzophuma naliphi uma ngikubheka ke mina ufana nomuntu odlala isisu ngoba kunoMaskandi wakwaZulu bese kube noMaskandi wase-Eastern Cape kodwa wena ngikuthola in between okunaloko ungathi uthi shenxe kaningana 65% ngapha kwaZulu so kulento ngapha kuba nontontonton Maskandi festival abaningi mhlawumbe bahlukana ka4 onyakeni uyiyeke nje eminye imicimbi kodwa khona imicimbi yayeli and then ngapha eEastern Cape angazi noma iba khona yini mayikhona imiswa kanjani indlala enjalo bese ke ngithi ekugcineni mase sengifaka umbuzo wokugcina ngizocela nje ukuthi ungakhohlwa ukuthi mengabe uzophuma ushiye yonke into ama details wakho nanokuthi ngibuka ke ilokhu njana la ugqoke iskipa sebrand kaLolo so umuntu osekhaya uyayibuka le brand uyayifisa uyayithanda so kufanele uqekele ukuthi cause angeke ngikwazi ukukulandela sesiphumilela sebebuza ukuthi hayibo lesa skipa esiqokile indlu encinci lena yakwagqilaza umthakathi indlu encinci ubhuti Ali umfo kaMgobe ndiyaqonda ba waye wayifaka lento lento kaOrange ndikhule ingumbalo ndiuthanda kakhulu so sendizithatha njengoba ke indlu encinci enkulu kwamaphumulo kwaMgobe uyabona ngoba ke lo mbala lo ngumbala wabantu abaxhasa uLolo xa ubona nje benjena nje uyazi bayabona kaba kaVakashile ke ukuphendula umbuzo wakho ke bhuti udaba lama festival kukhona into esingazoyibalekela mfoka Mtshali njengomuntu ke nami ozinika ithuba ajonga isimo ajonga izinto ngendlela ezahlukahlukeneyo uyabona ndizofuna nisishayele ihlombe mfoka Mtshali nabafowethu abakhona kwicala loMaskandi isebenze kakhulu iKZN oko ndicela nje ukuba ndikuthethe ngokusobala nishayele izandla nindlu kaMthaniya futhi ude wabe uMaskandi uyolanda nathi uyabona ngoba utata uNkunzi Mdaka ungene nje emvanyana kancinci kodwa umfazi omnyama uyabona wangavelela kakhulu eEastern Cape wavelela kakhulu kwaZulu uyaqaphela so uzovela kamva eEastern Cape ngokwendlela ke zophusha umculo uba ibrand iphusha kanjani uyabona
nami iyandivuyisa kodwa ke ibuya iniphathe kabuhlungwana into yoba ekhaya khange ibe khona indlela yokuyithatha lento kaMaskandi bayi own yabona iye yathatha ithuba lento kwena unva nditsho hlobo nje isizathu soko okanye ndikubona kanjani na uyabona ba njengoLolo mina ndingowase eNgcobo phakathi naye eEastern Cape ndisembindini waye eEastern Cape uyabona umculo njengoba ndisizwe ndithi umculi wokuqala mina endafunzwa yena ndifunda nje ukubona izinto zingqongqulu somhlaba uyabona isixaxa mbili isixaxa esihlanganise abaculi baphi bakwaZulu waseKZN uyaqaphela so lento ithi utata umfazi omnyama ebekhona utata uNkunzimdaka ebekhona naye uyaqaphela kodwa ngokwendlela yemarketing ngokwendlela yokuyiowna lento nangokwendlela yofaka amandla kuyo ngoba lento ibusiness nje akekho umuntu onoyibalekela lonto le inyani njengasoze uyiphike leyo ba ibusiness ke iranwa ngokwesixhosa saphesheya on capital yabona awukwazi ukukhulisa into yakho ube ungafakanga awukwazi uba nebusiness nje ibusiness yakho iphumelele ngoba kukhona la period mhlawumbe yonyaka apho uzobe ungekwenza iprofit ufumasa ba ngoku ndiloko ndifakile imali kuyo lento yabo so ndizama ukuthi ise iprocess wena mfoka mtshali into ba nathi eEastern Cape sibe nayo event isekhona kodwa ke sisencinci ngokwezinga compared to igcwalisa compared to impucuzeko uyaqaphela iWorld Cup kaMaskandi compared to igoduka Music Maskandi Festival yabo kungoku nje akekho umculo waseEastern Cape ongafisi ukuba ingxenye yale yabona so lanto ithetha ukuthi kukhona lento ekufanele siyifunde kwiKZN Eastern Cape ukuze ube nawe ube unibuza lo mbuzo unayo into nayo into ba lolo Eastern Cape ndazi event ethile kaMaskandi yaqaphela so ise into ke le isafuna uyabona sesinye nokuba lapha ndicinga ba yenye yezinto ezokwazi ba ikhulise lento izokwazi ba umtshali angabuzi into angayaziyo ngeEastern Cape anibuze into ayaziyo eseyibonile ngokwezinga lawo umdlalo lo uyabona no mfowethu bathi iphume esibhedlela waqhibile amayeza noma ke ungawaqhibanga uye kwaphela ixesha kodwa nje into engifuna ukuyisho mfowethu ukuthi sithokoze kakhulu ukuhlala nawe nje kangangokuthi aziphelile indaba ngiyacabanga ukuthi ngisho umbukele ebukile lapha ekhaya uyasho ukuthi hayi man akuphelelanga kodwa ke ngethemba lokuthi nje kube mnandi kanje ukuhlala nawe mfowethu sawuphinda ubuye nangelanga elizayo ngifuna ke nje ke awakho mfowethu awokuphetha nokuzibongela sibonga kakhulu nathi ukuthi sivakashele uLolo umfaka kaVakashile awokuphetha ke bhuti ukubuyela nje emva kancane kumbuzo wakho ubukho ubuza uyabona kwicala lokusebenzisana nabaculi senisebenzisene nabaculi abathenoko ukuvelela ubhuti uBobo umfana wepiki kwialbum ephambi kwale sithetha phezukwayo nomtshali umfowethu uJongelihle eZulu nisebenzisene naye umcebiseni mfoka amakhaya kwamaphumulo naye nisebenzisene naye nabanye kabafowethu baseKZN umfana wasoLundi umfowethu uMbhobozeni mfoka Lamula ndisebenzisene naye kakhulu kwingoma kwialbum ezimbini ngiyenda feature kwezo album ezimbini umfowethu waseMkhazana kodwa ke umculi noko plus ke nobhuti uMroza enisebenzisane naye umculi endiqonda noko kuhlula abaculi endifisayo nyami endinomnqono ukusebenzisana naye yabona ingqwele yami umfoka Khanyeza uJaiva zimnike ngubhuti lowo endinqwenela kakhulu bangeni ixesha ndiyanqwenela manje yabona ngoba ukujonga indlunkulu nje iyonke abaculi bakhona kunendlela abenza ngayo izinto yabo noba ke ibhova liye lasebenza kakhulu lisebenzisana kanye nabo yabona kodwa uphekile phaya yabona endlunkulu futhi ungena kwami endlunkulu sezohlala ngoba kusekhona ubhuti uDSD kusekhona obhuti uJaiva kodwa ubhuti Jaiva nguyena umuntu otop list njengamanje ibe ngubhuti uthwasele cancel bese ndilanda ke nelegend ubaba uSomnandi ngabaculi owabo noko okwangoqonda indlela nendlela yabona uyabona
So uLolo ke mfoka Mtshali awokugoqa nje ndizocela man kuba kakhulu kubahleli bemcimbi especially ngasekhaya eEastern Cape ndizocela bafake amandla ekubeni uba ukukhulisa uMaskandi yabona indlela yokukhulisa uMaskandi ukuthi nami njengololo njengoba ndilapha nje ndize kumfoka Mtshali kwi-podcast kuba ndizotsho namba ndisebenziseni man ndisebenziseni bese nithi ke ningithi fahla nje amatawa nje ambala enzela nami ndikwazi ba ndiyobeka isonke etafilini uyabona kakhulukazi abantu futhi nabantu abanixhasileyo kakhulu ndizothatha ithuba ndibabulele ukusuka ku Facebook ukusuka kuNqamboti abathandi bakaMaskandi ingqwele isinqe sabathandi bakaMaskandi Eastern Cape obhuti ke obhuti umtshali abantu abasiphushayo obhuti uvusa itshitshi lemfene no bhuti umyezi obhuti Thulisani no tshitshi lemfene umfoka biyele enkandla no akhona umfoka Dlamini Eastern Cape lengakithi no Diba baninzi mana abantu engababala endizocela into ba kungathuba bebulelwe nguLolo ndiyababulela namhlanje ndimi ndingumlomo ndinethuba loba ndithi enkosi kuba yaqaphela kodwa andithetheleli Lolo ndithethelela sonke isizwe sikaMaskandi into ba xa ubona kukho umculi ovelayo yabona umzekelo kukhona abafethu abafikayo umketuli abafethu xa umamela ingoma yakho uzoyiva bayibo hey iyasho le uyabona so ungayi ngoba mina ndimi noLolo into ethethayo kuba siphezulu ngoba kukhule lento yabona ikhule lento futhi ikhombisa ukubambana njengabantu abaxhasa uMaskandi nabantu ke osozimali osomabhizinisi ndiyacela basixhase bakwethu ndiyacela basixhase bayifake imali bathi fahla hayi imali siyayicela okay no mfowethu kade sivalelisa ngicela ushiye ilokho njani indlela zokuxhuma ngoba njengoba sowukhulume kanje ukhona mhlawumbe umuntu osene appetite vele khona ke oma social network ama Facebook page and stuff nezinamba siba nahlabangana welcome little staff kodwa ke sobuya siyithethe ngenye imini ke uLolo ku Facebook uTwitter uInstagram uTikTok usearcha nje @lolo chase uyanifumana @lolo chase then kube ne iFacebook page uLolo kaVakashile ndiyafumaneka apho kwinamba kaWhatsApp on ne-email i-email ikhona hayi awuzithambisi hayi noko awusendi uLolo kaVakashile 06@yahoo.com Lolo kaVakashile 06 u06 ke ndingowesithandathu ekhaya kwisixhenxe sikaVakashile siba sixhenxe ekhaya okay sikhombisa ngesule yeah ngowesithandathu ndingowesithandathu so nguLolo kaVakashile 06@yahoo.com apho ke ufake nje into kuthiwa bathi RFQ yona lona kodwa ucela iquotation request for quote ufake nje Lolo ndinomcimbi ngeminethile uthumele i-email hayi bakhona usisakhona Madlamini uzokuphendula buyele kuwe ngeke angakuncedi ndifuna uqashwa bakwethu ndicelela nje kumsebenzi then ku WhatsApp ngu083 474 5344 ngemvume yakho mfoka Mtshali zocela uyiphinda ngu083 474 5344 kanti xa unganifumani ikhona inamba yesibini ngu071 829 3031 apho ufumana madoda usiso mhle omfushane omdenge imisebenzi yakhe akhona wakwaDlamini uyamfumana apho ngokuhlala ke ndisethembisa imicimbi emkhulu yasethembisa ngicela ninibize kuruleni nawe Mtshali ungiqashe kule micimbi nihlelayo njenge podcast uMaskandi talk show bayikhona into engathi ngeza kodwa bengicela ndibe khona nami bakwethu hayi mfethu
usho kahle washo phambi kwethimba ndizacela nje labaphathi be podcast nelami igama libe khona kodwa kungcono ngoba ke ubhuti bobo umanyathi ukhona lo mfethu mbuki lapha ekhaya ngeke mfethu uhlelo lungiphunyukile seliphethwe uLolo manje uhlelo le ndoda le ayilindi kubuzwa idla indaba kwangempela kodwa nje mfethu sibonga kakhulu ukuvakashelwa uwe ngiyathemba ukuthi sigawule ngempela ngisho umbukeli lapha ekhaya ngicabanga ukuthi unqaphela mina kumanje ngoba ngikubambe usakhuphuka kahle kabami kodwa ke manje sisebenza ngesikhathi useyagoduka ke manje umfo waguduza sitimela samalahle uyahamba umtshalo ngenamoto wafethu sengiyogibela kuye uLolo lo adlula ngishiye eGymiston ngoba uyethembisa ngikuthembisa ukuthi mfethu nango lesino lizayo ngesikhathi esifanayo sobe siphethe elinye iqhawe kuyo le ndawo efanayo iMaskandi talk show bafethu ningakhohlwa njalo ukusubscribe lapho uyahamba ke manje umfana kamantshinga